Is-Soċjetà Maltija tad-Demenzja għalqet 20 sena. Fl-ewwel konferenza internazzjonali biex jitfakkar dal-anniversarju, iċ-chairperson u kofundatur Charles Sherry għalli l-għana ewlieni jibqa' li jkompli jżid l-għarfien dwar id-demenzja f'Malta, fenomenu li bħal f'pajjiżi oħra mistenni jiżdied. Għandna ħafna proġetti għaddejjin huma proġetti li huma intiżi għal persuni bid-demenzja ma mhux biss anke għal dawk li jieħdu ħsiebhom il-qudiem naturalment nisperaw li nvaraw aktar servizzi biex jilħaq il-bżonnijiet ta' dawn in-nies li għandhom bżonn ħafna. Aktar minn 7,000 persuna f'Malta għandhom id-demenzja u dan in-numru mistenni jaqbes 17,000 ruħ sal-2050. Fl-Ewropa hemm kważi 11 miljun ruħ bid-demenzja, ċifra li tista' tilħaq 19 miljun sa 25 sena oħra. Id-direttur eżekuttiv tal-Alzheimer Europe, Jean Georges, faħħar il-ħidma li qed issir f'Malta u elenka l-inizjattivi li għaddejjin biex id-demenzja issir priorità fl-Ewropa. Malta is not in the top of the countries when we compared countries, but it is definitely pushing above its weight because there's a lot of very interesting initiatives that are happening in Malta. The recognition of dementia as a priority from the government is there. And then there are areas where Malta is not doing quite so well. For example, clinical trials is an area where it's currently not possible for people to be involved in clinical trials, and also the kind of research collaborations at a European level where Malta is not as active as it should be. Georges faħħar is-Soċjetà Maltija tad-Demenzja li hija membru tal-Alzheimer Europe għax-xogħol li tagħmel mal-persuni bid-demenzja kemm fil-komunità kif ukoll fid-djar residenzjali. Amy Lewis li hija dance facilitator mas-Soċjetà tad-Demenzja spjegat lil TVN News lan wara l-attività Dancing to Dementia. Lan tagħna hu li l-mużika tgħin ħafna l-memorja ħafna benefiċċji, però speċjalment fil-komunità u anka fil-residential homes ikun hemm konnessjoni mhux ġast l-individwi li jgħixu bid-demenzja imma anka il-carers li jaħdmu magħhom, anka il-familjari, relatives li jieħdu ħsiebhom. Is-Segretarju Parlamentari għall-Anzjanità Attiva Malcolm Paula Ġuskalja irrikonoxxa x-xogħol tas-soċjetà u qalli hemm bżonn ta' aktar riżorsi umani speċjalizzati biex jgħinu lin-nies bid-demenzja l-aktar dawk li jgħixu f'darhom.